ja sam Đura, a ovo su Đurine kućne čarolije i to njihov novogodišnji segment. Svima vam se dogodilo da ne znate šta da radite sa balonima, đinđuvama, a bogami i zvečkalicama koji su vam ostali poslije dočeka nove godine. Baloni, đinđuve, a bogami i zvečkalice koji su tu za vreme slavlja i koji će ostati tu posle, mogu da se iskoriste na razne načine. Jedan od načina na koji možete da raspoložite vaše dete je sljedeći. Vaše dete uvijek sanjalo da ima prskalice u boji. Pošto prskalice u boji faktički ne postoje, vi možete vašem detetu da priuštite, pošto ste iz skromne familije i ne možete na drugi način da mu priuštite to, priuštite mu to na sljedeći način. Date vašem detetu jednu običnu flašu koja je zelena, žuta, plava, smeđa ili šta ti ja znam u nekoj drugoj boji i date mu da ono kroz tu flašu gleda prskalicu i ona će tada da mu izgleda zelena, žuta, plava ili već onakva u kakvoj je boji i flaša. Vaše dete će da bude sretno. Također, još jedan način na koji možete da zabavite vaše dete uz pomoć balona je sljedeći. Uzmete balon, napušete ga i dok je vaše dete u drugoj sobi, a sigurno jeste, vi sa tim balonom počnete da proizvodite zvukove karakteristične za ćurku ili ćurana. Vaše dete se zaintrigira šta je sad to i priđe sasvim blizu vratima, a vi ćete na to da nastavite. Sada dete uđe u sobu i kaže: tata, gdje je ćurka? A vi kažete: bojim se da te nisam ništa pitao, jer to nije bila ćurka, pomilujete ga po glavi, nego jedan obični balon. Malo sam se našalio s tom. Vaše dete će ponovo da bude sasvim sretno. Svima vam se dogodilo da za vreme nove godine imate mnogo poslova koji zahtevaju da zakucate ekser u drvo. Tad će vam posao biti mnogo lakši ukoliko uzmete jedan novogodišnji balon, podmetnete ga ispod daske u koju treba da zakucate ekser i tada zakucavate. Gledajte šta se događa. Vidite, čekić se sam vraća u prvobitni položaj. Prilikom svakog udarca, čekić se vrati nazad. Dovoljno je da samo pogodite ekser, a čekić već ide. Vidite kako se sasvim lepo vraća u prvobitni položaj uz pomoć balona koji ga odozdo potiskuje. Tako vas neće zaboleti desna ruka. I za kraj još jedan interesantan fazon. Sigurno ćete posle nove godine da idete u pozorište, bioskop, kino, fudbalsku utakmicu, košarkašku utakmicu ili na neko slično mesto na kojem je potrebno aplaudirati. Aplaudiranje je ponekad zamorno, no ukoliko uradite ovo što sam ja uradio, izdržete komade balona po njegovoj osi, tako da ostanu okrugli, i nekoliko tih komada ponesete u pozorište, kino, bioskop, utakmicu ili na neko mesto na koje treba aplaudirati, aplaudiranje predstavlja problem. Uzmete, navučete na ruku i kad dođe do mesta na kom treba aplaudirati, idemo, ovojte, nastagnete, pustite i krene i evo ga. I aplauz je tu. Vidite, sasvim lepo možete da aplaudirate, a to vam ne pričinjava nikakav zamor. Kada želite da prekinete aplauz, samo okrenete ruku, evo vidite, i aplauz je gotov. To bi bilo sve za večerašnje čarolije. Sretnu novu godinu, želim vam Đuro i njegove kućne čarolije.